nyina kasheko ninsheka mukama kanyijuru zechikopo baraya babeire ne bansheka tinchi firiho. Amazina nubanyita Chobutungi Charity, but of course abinji mumanya nka Sister Charity. Izina rya Nyanjiro mu bantu nerya Sister Charity umwishongozi. Kweshongore byeshongoro bitu byo Nyankore. Nonde ni njanza mwezinde ndime konka tumunonga konka agondwa mazina ganje konka ombwijiri. Chobutungi Charity agondwa mazina agarukora ahundi kubandi hona. Nibasa kunyita Chobutungi, nibasa kunyita Sister Charity. Chokwenda muco kwihaho. Okutandika kweshongora officially ekeri 2022 tukushohoze cyeshongoro cha grade cyeshongoro cyanje cyo kubanza kandi hate emyaka y'iturumu byo myaka 23 ndukweshongora kandi urugendo rwanje rwo kweshongora of course nkatandika na bandi y'ishomero eri nabe nishomera mu HSC then ahitwarira yayishomero abunagabirwe ni nyeshongora nabo umwe harbo yayinda kutandika band tendijo no mukumanya munonga nka Rasta Chaz nkamazina gegari yagenyine no Rwanga House owandonzire tukayigita hamwe akatandika bandi tukeshongora omu 12 aptara kandonda 12 reno kuza kushoze byeshongoro ekeri 12 twakora raise band yayishongireho kumara keire kuyahika yahinduka yatunga promoter wa Jesire Romax band wa Kansala Rogers. We thank you very much at restaho katuzambura watiha aftwabetura hatarije wataharengo rundi neceshongore cha grade Manyoru Sabena manyabiha ibyo bitayishongira ari bimwe bitayishowizo bwirobo tukabikora mu Romax band yabeneye bemberwa Kansala Rogers. Then twagumza mutukora album zezindi omwaka hagundi twija kandi hata ha Romax band twahagukaho twagaruka twaba raise band itwagabru standike ine yabeneye bemberwa Rasta Chaz twagumza mutukora ntweshongora ncoza album zezindi zirimo mufumbo choice obwesugwa iza pound nebindi. Then later ejo bandi abamwe butwabetwine abandi bazomera mindijo abandi bashwerwa nitobani twagire biteka teke bindi atubye mu yatandika kweshongora solo ningasho kweshongora buryo mwe wenka be aho natandikiro kweshongora nyenka na hecheshongore cha Bahasa tandikane cheshongore che Bahasa kaba natandikiro kweshongora nyenka kandi ko kumutya kumbuza kandi aho mu rugendo rwanyu iwanda Chazi manyana biha ataho tukahika twatana buri omwe yazowe nanye nazo wanje urugendo narugumiza munyenka na Chazi yarugumiza mwenka konka tuwantuza ha stage obane tuza twaturinka hambaga twayishangaho we use the same platform finari kujate cyabaho ninga cyabaho kandi nuho nashikira aha bwirobu ubu mpererukire kweshoze cyeshongore cha kasheko nyina kasheko ninsheka mukama kanyijuru zechikopo baraya babeire ne bansheka tinchi firiho. Echo kwanza cyabyona nkabanza nabuganaho resistance y'abantu abunkuzire nabo abantu abanzire abantu abakumanya okoro umuntu nakwihara akambagira ngo ntwatu abayayi mweshongozo no muyayi mweshongozo marayi mweshongozo kinitira kusugamba everywhere you go niyo resistance y'inabandize kutunga wonka kakuriyo kuhama no kuguma abo kwankani ndangu hine kinabeni nyihamo kandi ndangu mwe nabeni nyihaka senta kabeni katunjika hariyo tuticho tumawe yabiri no twabentushe musya kurgo umurevo kuzo mundijo ombyo kushomana nebindi so naguma naja kunda bikore naheza aiza kushoma ndabubireke konka kaza kushanga nashanga ngo abantu bahika bacacira at least ejo resistance yargaho nabaguma mu mbabaro mbace bace of course bakaguma barubona ngo baguma bakisimire ngo bayishongora. Then ikinde kinizire nkashanga hagati yaho no kugira ngo nobori inkataro kwemarira music generating platforms nyingi nenda ama radio nenda ama TV nenda umumbaga nendo mabara nendo mahoteli
nenda nkahi okuyona no yine kuba no yetamburiza music okarangu yatambura yagira aho yahika haza nshanga kiri expensive akwa ncancenda mu transport ncancenda mu sente zo kuraba DJ nkaba ubundi inshonga nkezo anazo nkazifesinga okuya hecanyambire ho kace no kugira ngo ibyeshongore binashoize nyine nabindi nkomunyankoro wabira bandize okubishohozo mu kategorejo saba mwe bakaba babyakira aho naho nashanga ngo naho nija nabasa kuraba bene cyaha muhero no kugira ngo roza kushanga ngo noshohoze cyeshongoro bacatakinga ahambera yawe yo kubanora babubwiro iwa cyeshongora genuinely watunga topic wajikora nko muntu akuzira akana agamba munywano we nanga nikirebe ko warukora na wa TV no war munagamba hati manya byakatorize nkai azoshanga bakuterana no muntu na wahura yakifiri ngo shango no wanogamba and when actually really for us we just get topics and then we build on them bya applying abantu binji konkora abakunganya baba niyo bakitaho wenka though obumwe no shanga wa yishongora hambere yo kubanora bamwe konko bwiro bwinji kugira ngo nitwe turi kubantu dirabamo omwento antu eshongora in a general kind of manner and of course cyamuhera munonga yo music be expensive taza kuba sincere kandi na nabeshongozi babire binji nari kumanya natari kumanya na leta then ko kwirori yabaye nakasente kahango ari kubasakato music yonka akatambuza hato shanga cyashanjire cyabaki namakuru na ne cyabakiri kirunji so mwana uza kushanga baja abeshongozi nabo bakatutame bakweshongora tugine makuru manyabi and when actually good music is there only that nchibero umuntu expensive okugira ngo atambuze music ejo abantu batunga information eri kubanereka kogamba Queen Mother ejo ninchachirira kimwe habo kuba almost hata bakuzura mu industry abayizura mu industry bwanyimaho they all call me mommy and I like that so ejo nachachire cha Queen Mother sonka Queen Mother o music na munonga ije yaburenje gwizoba niyo nindeba ngo icyo kubanza cyabyona abantu batandikire okwakira music je bitari birebe tusubaho kugira ngo yaba marayo ngo yaba kimanya byakatorize nkahi at least hato umuntu ko kwano shoze cyesho ngo arabanyankore bacakira ukikora shonke jo reba bija bakweta amabago yeshongora atecho ndenzire nareba ngo echo at least habire hempinduka tena nabeshongozi nabo bakanya bamanya ngo no murumo ngo basa gutunga makasente kandi basa kweje sihanga baho ndebere abantu barukuza binji mu music then kinde kiri kurana kugira ngo turiyone tweyongera okutunga mu music eji okurabira mu mateka no kwakuruze biriyone bitebwaho turiyone tukuratira copyright law okugira ngo at least umuntu abase kutunga music ye ahanyuma ho okoshanga ite twashoze cyeshongoro owashara tapes nuwe yatungamo owashara flash nuwe yatungamo owachita aha YouTube channel ye ayana bimanya no yakora konka hata at least tunzire awayane sejo at least umuntu no yakwa inecheshongoro cyumwe hata no shangana kihama kasente nakaba kace but at least naba yakareba so nindeba ngo nyencha kare ya music eja kubanunji abazire batante kusupportinga abana babo music nibatireba nka kind of employment somehow kandi akasente kataha ushangwa at least hato muntu kwa kuro muntu no mweshongoza tanka kumhetinisa na no kumanya ngo hine cyakubasa kuhindura hihanga ngene cyo nichireba na politics nazo tuzitahire mu abo kwa we play a very very big role buriyo ko shanga binoho mwe baberinga no butabaho bagamsakano abagenda but now they call us, we go there, we sing for them, we really do songs for them oshanga ngucyagire cyahinduraho so njangwa at least buri part yona turiyone tugitahamu okutumanya nka estate na area here kwasa kugira cyayigasira so far that is where I see ourselves so eji eroho ebirobina okwezo ku 10 aho mu Rurembo rwambarra mu University in omwaka gw'2025 nka sister chabite myaka y'inamara ntakozire sho magara ganje rwinganeti ninjira ngo nshitambere n'abanindeba abandi yaho bihana hibagariza so nintekateka ngo at least experience nagitunjire ninjireba kandi nabakubikora hata baruho nabo cyo twetebekaniseje hata nka practice twamara meza by the way turukora practice abako nyine byeshongoro byinji okwata bari aba instrumentalists kugira ngo buri mwana cyeshongoro cyumuzo mu mutwe ahikaha kukitera nko kukira perfectly it really needed time so echo nshanjire ngo mbenyine kukikora
at least twaza kushika ha show abantu abe bakwasire ibintu ebi tubase kuba ntunywanage tubase gukora jabo kwanza kwantwara iki bari kweta live band dene byasigara byona nimwe ntegerize nk'abandi imwe kumurijo mbwiji ja kuhiso muhimbo naho neshitwe takateka tetera aje nza kutekateka tukikore tubase kutambura je abashashire VIP tickets zanyu mija kwa mushitamaje abine tables bariyo miringo ebiri ari 50 araneje ya platinum ya 1 million aba bantu ne batana buryo mwe naija kuba naba comfortable omuriye cyo cyashashurire kandi nintekateka ngo no buteka abo katine security neija kuberho burindara twija kuba netweshongoro mu buteka and distance will be killing us cyenye namucumanye iwano mangu no kundebye bya hehe nabwecho nikwe twetebekanise tutyo okuja ngo twase kore kintu perfect kiro kwiziro mbanye Uganda na munonga abanyankore kugira ngo arajewe na jati bambe umuchibuti yatuto mbuteka this was ankore this was us you know kwiho kunoko kashanga ngo wabore janje ibintu bikabura kutebekana ikindi kimwara kwa Hamza no kugira ngo sakwantu ngitabeshongozi abakweshongore byeshongoro ebyedini na nebyeshongoro ebirukushomesa benizoberyo bano bangu no kundebyo otakaburayo tickets so far twahika cyasagara no kuzishanga muri yangu abuko twe twinenda za Arebad tickets konka obwire bwahwayo tinaho kuzagaruka kuzishanga handi so izoberyo oyija ha muryango naho urashange ticket ukuya wano ndatebo iwe ntwine kutebeka nsize cyo kwogaho no basa kutera hanambeji otunge tebo yawe as ale as right now ukana warabwa ikashaha mukaga gwihangu izo bariyo rwa mukaga obeno mangu twakwesasara noija kuba no yetebeka nsiza handi not mushanju ibiri ashatu na mwenda not emwe mushanju ina ejo kora giteraho noja kwa no booking a ticket no booking a table yawe ntutebeka nsiza ntutahebyo kuri ntutahebyo kunywa kora ijo shitamoja rame ahasigara rebeshe kushemeze dena hasigara orge rugambise bwabo konsa kore cyafaye kunda yabantu betenga ruhanga kakusimanta mutazimura nabani ndote kiroto